Tata nei ia te kapuhia ake e te ringa kaha o te mate. Nā whai anō I toko ake ai te whakaaro kia whāki ki te motu. Ko rangi kipa tētahi o te hunga I kino nei te wharanga I roto I tētahi hauata waka, a Waimari e kāri ia I mate. I nāia nei kei te whakapau kaha ia ki te whakatairanga ake I ngā tikanga e haumaru ai tātou I runga I ngā huarahi o te motu I tēnei raumati nei. He kaitoi rongonui e Waimari e ana kei te ora tonu. Everyone's telling me to go and get a lotto ticket. He whawhao I te rā nei, engari I tiro pia tua hine nui te pō ki a rangi kipa I te rā mere o tērā wiki I aia e traiwa ana ki tauranga mā te rori kai mai. It's always a shock to go through that experience, and you know it was out of my control, but just happy to be alive, obviously. I probably only had time to take my foot off the accelerator. Kātahi te mea takahiri ko tēnei, I te rā I mua o te aitua nui, I whakatika e ia tōna waka. So I had a brand new seatbelt, saved my life. E kia nā te mania o te rori ka pāheki tētahi waka, nā wai ka tuki ia kipa. Tuia, he takahiri anō, karekau he inihua mō ngā waka e rua. My insurance had lapsed too, so you know I look like a fool, but once again it's a small consideration for people's lives. But lucky enough, I got her just behind her seat, and you know, it meant that they would have spun out quite a lot, but they're still alive to be here today too. Ai marika, ki te whakatahangia ngā tikiti loto me ngā takahiritanga, he mārama te kite. I think people just need to take stock that, you know, there's other people and other families driving around. He Waimari e a kipa I te rānei, koe nei noiho te pānga nui ki aia. A ta haere, kia matāra, kāre he utu ke atu I te tangihanga mo te hapa traiwa. Manawa right, te karere.